zastupam više od 10.000 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke. Idem da zastupam sve srpske junake i borce za slobodu. Jer u ovome ratu sve što je najčasnije u srpskom narodu, svi oni koji su se junački borili na svim frontovima, zvali su se Šešeljevci i Šešeljevi četnici. I braćo i sestre, ne dozvolite da posle mene ide i jedan Srbin. Ne dajte Radovana Karadžića. Ne dajte generala Mladića. Ne dajte pukovnika Šljivančanina. Ne dajte majora Radića. Srpski narod nikad neće odustati od oslobađanja srpskog Dubrovnika, srpske Dalmacije, srpske Like, srpske Banije, srpskog Korduna, srpske Slavonije, srpske Baranje, srpske Bosne, srpske Hercegovine, srpskog Kosova i srpske Metohije. Ja vas, braćo i sestre, pozivam na slogu, na jedinstvo, da zbijete redove oko Srpske radikalne stranke, koja će i dalje prednjačiti u patriotizmu, u junaštvu, u doslednom zalaganju za srpske nacionalne interese, za prosperitetnu ekonomiju i za socijalnu pravdu. Misle oni da meni sude u Hagu. Ja ću suditi i Amerikancima i NATO paktu i Haškom tribunalu. Pozivam vas, braćo i sestre, u marš trijumfa, ponosa, ulicama Beograda. Živela velika Srbija!